Yebo sanibonani sinibingelele siphinde sinamukele onibingelelayo uye uthola sizwe kaNkabinde nginibingelela ngikhona lapha eKQ Record Studio on our episode lapho sinesivakashi sethu esisha all the way from Vakasrom ngithemba ukuthi kena abasibukele kule episode namhlanje lena bazoyithokozela kakhulu abakhona ngapha eVakastrom mabaphakame basupport uza kwabo ukhona lapha eFallcrest eKQ Records Studio. Ngizocela ukuthi ke namfowethu ubingelele bese uyazazisa kubabukeli bethu. Ngibingelele kakhulu emakhaya kubona bonke abantu abaziyo igama lami, my real name Zwelithina Simelane, stage name uZwelile Jeb. Ngikuma piano music and then ngiyayi-assista futhi negqomo, and then nawo umaskandi nawo uma umuntu angidinga ngakhona ukuthi ngimsize nje sikwazi ukuthi silekelelane siphushe umusic siye phambili. Hayi sibonge kakhulu mfowethu ukuzethula nje just briefly. Okay mfowethu namhlanje sithokozela ukuthi ke nasibe nawe siyathemba ukuthi ke ukuhamba kwakho namhlanje lana wonke umuntu ozothi ke athi meke buka le episode le uzobona ukuthi ke na besiphethe konja igama lakho kwezomculo Zwelile Jeb and abebe kuzwa nje mhlambe ngendaba bobe sebethola umniningwane owanele ukuthi ke na uZwelile Jeb ubani futhi uZwelile Jeb wenzani mhlambe uma kungukuthi lo nobukele naye ungumculi mhlambe useyabona esebenza nawe noma ningakaze nibonane amehlo namehlo, kodwa ngokubona kule podcast lapha uyakhona ukuthi ke naseke yazi ukuthi awu na insizwe engasebenzisana naye engathi ufaka ispice emsebenzini wami. Mfowethu ngaphambi kokuthi nje siqhubeke ungachazela nje ababukeli nje kabanzi ukuthi ke na wena endaweni oqhamuka kuyo indawo enjani nje? Mina indawo engiqhamuka kuyo kakhulu mfowethu like i-location encane, iVakastrom location encane, and then akusiyo nje indawo engasho ukuthi indawo enkulu, but njengoba ngenza izinto nami ngiyenze then nginabantu nami engihlala nabo ukuthi okay lo mjida lo nje like mina Russell Katongo singama Black Crowns naye we-assista ama-piano artist igqomo amazi kwamanye ama-genre, kodwa ke sibambisene nayo kulento le industry, and then lo siyaphusha nje siyaperforma saperforma eDahakral uMama Dr. Regina Mhawulo Minister of Education kwi-South Africa yonke, sike saperforma futhi nakwenye event besisemabola, and then abantu abaningi ngabona nje besijabulela, so ngabona nami sabona nathi ukuthi hayi okay kulento le kule industry sengakwazi ukuthi lo upgrade since lo samba siperform. Hayi indaba ezimnandi ukuzwa lezo balaleli ukuthi kena ama upcoming artist akumele ukuthi kena azibukelele, kumele ukuthi nisukume la kunamathuba khona nikwazi ukuthi nivele. Ngiyajabula nje ukuthi kena wena uyaveza ukuthi kena niyakhona ukuthi kena nivele eindaweni ni performa. Leyo experience le ibaleke kakhulu. Most of upcoming artists bathi kena basemculweni kodwa abakaze babe nalelo thuba lelo, so yipi experience ongayishare nje ukuthi kena uma uyi recording artist usa record ungakazi uperforme noma usuperforma imapha ama experiences mhlambe indlela ongahlukanisa ngayo ukuthi ke uma ngabe usa recorder mhlambe usuke uyi-artist elikuliphi izinga, uma sowuqala sowuthatha ama performances usuke eliphi izinga ngendlela wena obona ngayo mhlambe ungathi kena way upper i-career yakho from ungakaze okay uyayibona ilona into yomculo uqala usabhala ungakazi ungena e-studio ukhona ke asingabashiyi lapho ukuthi kena uma ungakangeni e-studio nje usabhala mhlambe usazoya e-studio for the first time, umuzwa wokufika e-studio for the first time uyo record, ngifuna ukuthi ke ukungitshela ngewe experience yakho ukuthi kena wawunjani
umuzwa wokuqala usuyoqala ukuperforma for the first time. Ngithi sujwayele ukurecord manje ke sewungena kwi-performance sewuyongena istage ungakangena istage usafakiwe kuslot ukuthi ke ngosuku lonke ukuthi ngiyoperforma endaweni ukuthi wawuzizwa kanjani kwakunjani ukuthuka and mhla sewuperforma futhi wazizwa kanjani and experience yakho going forward ke namanye ama performances okwawathola after lapho. Mina ngakusho ukuthi lesikhathi ngisaqala ukurecord yes lalo khona uvalo but and then ngayitshela ukuthi lento le ngiyafuna ukuyenza and ngiyafisa futhi ukuthi iphumelele and then lokho ukuba novalo yes into ekhona but into engangifuna ukuthi ngibeke eceleni and then ngenza umsebenzi wami nale yase stage ke stage yes nakhona mawuzoya khona phela amahlabantu siyawasawa vele sengakaba wona ama artists sengakajwayeli kodwa ngiba nalento lokuthi ngiyafuna ukuyovela ngifuna bangibone ukuthi lento ngiyiphethe nginayo ngine talent yabo but ngine talent and then futhi ngiyafisa ukuthi bangijabulele and then kuze kuzokwazi ukuthola support because ngeke ngithola mangizofika nje ngiyime stage ukhona into ozongijabulela lapha akekho so I have to move ngibe happy ngishaye some jokes and then lokho kumletha motivation ukuthi nakubantu ukuthi yazi umjita abathi uzolile jeb siyamazi artist mayifike stage wenze ibukwayo yabo naloko kuyangisiza nanokuthi abantu belongiqhubeka ngithola ama bookings and then engingakusho ukuthi ama upcoming artists uvalo nokusaba abantu akusoze kwaba into ezokuphumelelisa leyo yabo okumele ukwenza wena uma ngabe uyi-upcoming artist kwamele ukuthi uyithembe wazi ukuthi lento le ngiyayenza and then lokho kuyokusiza ukuthi lokuqhubeka ujwayela and then nokuhlala phansi ubhala ingoma nakhona kuyasiza because abantu abahamba lalela nje uma ngabe ukuthi uzofika nje wena stage uzothi nayi na ingoma yami and then le ngoma yakhe ayinayo message ayina vibe abantu bazokujabulela kanjani bazokusupporta kanjani because bazobona umuntu lo uyasichaphaza yabo so ama upcoming artists make sure always to make sure ukuthi i-vibe ikhona engomeni yawo and then i-message nayo siyayithola and then you go forward and then go easy for ukuphakama kanjani mina then ngayitshela lokho from now ukuthi uma ngabe ngifuna ukwenza into yenzeke kwamele ukuthi ngihlale phansi ngenza into kahle nginike isikhathi and then ngizokwazi ukuthi ngenze into ebonakalayo ezojabulisa umphakathi. Hayi angijabula kakhulu ngenelisekile mina ngencazelo yakho kakhulu ngithemba ukuthi ke nababukeli emakhaya nabo banelisekile kodwa ke uma kungukuthi ke nakukhona ongakuthanda ukufaka as an input because le platform le yokuthi ke na i-guest ithi mayifikile i-share experience yayo kanye nani ikakhulukazi ama upcoming artist nani futhi niyamukelekile ukuthi on a comment section niyangena nani ni share eyenu i-experience njalo because as upcoming artists sifuna ukwakha into ewubumbano lapho nihlangene khona nifundisana nisupportana nisebenze ndawonye futhi lento leyo mayingaqali ukuthi iyoqala menu record e-studio kodwa nakuma contents kanje uma nikuma podcast kanjena mabavele babe positive baveze uvo lwabo ukuthi ke nabona njengama upcoming artist nabo luthini olwabo uvo kule conversation ebesinayo siphinde futhi sicele nabazali ukuthi ke na mabasupporte ingane zabo siyazi ukuthi ke na lento yomculo sometimes isikhathi esiningi abazali bayaye bathi iphambana nesikolo yabo ukuthi unaka yona kakhulu esikoleni mhlamba usanaki ukuthi kwesinye isikhathi akusukuthi baqamba amanga kunokubonakala ukuthi ke iyabonakala ukuthi awenzi kahle esikoleni but wena ubusy kakhulu ngapha ngomculo and bazobona ukuthi ke okay kahle lo mculo uwona lo lokuphazamisayo mhlambe in your own experience wena lungathini lakho uvo mhlambe ungathi singathi ukhulume nababukeli emakhaya more especially ama upcoming artists ukuthi kena indaba yokubalansisa phakathi kwesikolo no music ibaluleke kangakanani wena uyenza kanjani mhlambe bebe ngathiwa kumele babukele kuwena
Mina ukuthi umusic yes ngiyawuthanda but and then nasesikoleni futhi ngikude angifundi ukuqambela amanga ngikude esikoleni and then no music ukhona ekhanda ngiba nawo lento lokuthi yazi mangake ngifeze nje music yabo but bese ngibuye ngitshela ukuthi la ngaphandle kusenzima kwamanje yabo kunzima ukuphumelela and then uma ngithi mina ngizoyeka isikole ngifuna ukuyofusha music ngeke ngiyazi ukuthi ngeke cause ngisebenza ayikho namathuba nje njengoba ngisho ukuthi imisebenzi ayikho then nayikole nakhona kunzima ukuthola igoli yabo so kuze ngi-upgrade kangcono kwamele ukuthi ngifocus esikoleni kakhulu and then naku music nakhona futhi ngisengafocus yabo kodwa ke enkunye futhi engingakusho ukuthi ama upcoming artists kungaba abantu ukuthi yena uyayibandakanya ukuthi mina hayi mhlawumbe makwenzeke i-event encane athi mina ngiyilapha because nathi siqale kanjalo sino Russell Katongo oyimember ye-Black Crown njengoba singama Black Crown siqale kanjalo uma ngabe ukuthi njengoba ngisho ukuthi sike sayida Hakral nakhona sasingathi sizoperform and then kwaba ukuthi ke kuno sound sasithina sicela ukuthi okay bafowethu sila sine talent kanje so sacela ukuliveze ebantwini and then ke sangena stage ingane eziningi zasijabulele nakhona futhi le Degree Stop emabola nakhona abantu basikhombisile ukusupporta kakhulu so engingakusho ukuthi ma upcoming artist musani ufocus kakhulu ku music focus kokubili and then mina futhi engingakusho ukuthi umusic ngifocus kakhulu kona since njengoba kuvala igole ngikwazi ukuthi okay ake ngiphushe ku music since ngisavalile and then mase ngibuyele esikoleni futhi ngiyaqhubeka ngiya-attend yabo naleso sikhathi esengisitholayo ngiyahamba futhi ngifushe music and then lo ngiqhubeka nje ngitshela ukuthi hayi la kuphumeleleka khona la ngizoya khona hayi nje ngingakusho kuma upcoming artist ami ukuthi sifocus kokubili ungathi wena hayi mina ngifuna ukuba igupta yabo ngifuna ukwenza umusic kuphela because kusengenzeka ukuthi ungafezeki lo music yabo uthola ukuthi kwesisikhathi usengathola umsebenzi udinga umatric total nawo yabo so yeah and then nakhona ku music kumanje isikhathi sama sekukhulunywa kakhulu isingisi futhi and then thola wena awukho fluent esingisini washo ukuthi wayeka isikole partner nendawo and then awusakhoni ungene ezintweni eziningi yabo so engingakusho ukuthi ma upcoming artist asisikheni kokubili ungathi wena uyeka la uzobamba la cause ungashayisa yabo kusasa kuwe kuphansi then so ugcina usuphenduka iphara and then sekuthiwani mhlambe bethi ekhaya sasimkhuza ilento yakhe abangani yabo so azamini ukubalansisa ngafowethu kakhulu singafocus entweni eyodwa. Hayi kuhle kakhulu ngiyayithanda incazelo yakho futhi inabile iyajula ngithemba ukuthi ke nasemakhaya ama upcoming artist abukile futhi azoyisika iphethini lapho usundlalele khona kakhulukazi la ngithanda khona kakhulu ngizo highlighter khona enkulumeni yakho ila ukhuluma khona ngokuthi ke isikole sibaleke kanjani futhi ukuthi ke si support umusic kakhulukazi uzokwazi ukuthi ke ukwazi ukucommunicate futhi ungagcini lapho uunderstand futhi nokuthi ke music industry isebenza kanjani ungazi ukuthi ke uthole usuqhaphazeka yayibona lento leyo umuntu esethi ke ngibe iartist ngaduma umhlaba wonke sazi ukuthi ke nathina hayi wena unemali yonke into uphumelele kanti awunalutho wonke ithukuthuku zakho zidliwa ngomunye umuntu enxa ukuthi ke nabo ungenalo ulwazi washesha wabalekela isikole angithi nami lokho engizosho ukuthi asingafocus kakhulu ku music yes singafocus because into yethu esithandayo and then nasesikoleni nakhona we have to focus. Hayi ngibonga kakhulu mfowethu ngaphambi kokuthi nje singene nje sijule ngoba isikhathi siyahamba yabona nje manje we are around 15 minutes in our conversation ngizocela nje ukuthi ke na uzivulele nje ngengoma nje eyodwa just nje bathi belalele ababukele emakhaya babe sebezwile ukuthi ke na wena umuntu ukhuluma ngokuthi ke na wenza umculo imuphi lo mculo wenzayo futhi ke usebenza kanjani ithini mhlambe ingoma ekumele sikudlalele yona mhlambe ongathi ke na ufuna nje ukuthi ubonise ngayo fire fire okay nangu fire ngiyambona ufire hayi phezu kwabo nangu ke uza kwethu la
ngiyacela ukuthi nimnikeze ithuba. Fire. Bega ngiyashisa ngifire. Mina ngumlilo ngiyashisa. Mina ngifire ngiyabhenda. I don't give a damn. But ngizobhanga i-drip. Zokuba ngikufire boy. Khala amatarantara. Nangunokhumbuza kutshela. Khamba ngekhumba fire. Kuthi ngidanger boy. Noma ungangizela ne-trouble. Mina ziyabhlokha ne-trouble. Trouble. Fire uyihora uyabheni. Mina ngokwazi ngi-trouble. Boke bangibiza ngo-firewise. Fana zekunqaba zokubhera boy. If you're crazy, I will bury you. Look in my body, I'm beautiful. Body insetting a chorus. Look at the demo twice. Matting your tumor, your twice. Now on the zeros of jet. Putting your kumba, your fly. Fly like a butterfly. Then it's the blood fucking. Then it's the fucking energy. Causing a king on your chorus. Corrosive. Feeling your shoes on your pen boy. Feeling a king on your trouble. Feeling your shoes on your chorus. Finding money for you, boy. You'll never feel to me. You need a medicine. 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 Kera bakufundisa uthena bafowethu siyothi kuyibamba nje khona lapha njengoba senizwile nje nani ukuthi ke na hayi khona nawuza umlilo ngeke sigeqa amagula ngoba sifuna ukuthi nimlandele ukuze nithole wonke umsebenzi wakhe ukuthi ke na usebenza kanjani nanokuthi ke na umunye umsebenzi wakhe aseke wawenza nikwazi ukuthi niwulandele lapha nje sizothi nje nqampu ukuthi ke na nazi ukuthi ke na kukhona Zwelile Jab nazi ukuthi ukhona uZwelile Jab nizwe nje umucu nje ukuthi ke usebenza kanjani. Ngiyacela ukuthi ke nimsupporte lengoma le njengoba nizwe imnandi ngalendlela eyisimanga izokwazi ukuthi ke itholakala ibe available kunina uzonazisa ukuthi itholakala kanjani ukuze nizokwazi ukuthi ke niyilalele iphelele ke senihlelele emakhaya ninayo yonke i-energy enidingayo whatever into oyenzayo liyashisa ilanga udonsa isiphuzo sakho udlala uZwelile Jab kuyabanda udonsa itiye lakho uZwelile Jab usemgwaqeni uyadlala emotweni yakho noma ngabe kuphi lapho ukhona ngisiyacela nje ukuthi ke nimsupporte kanye nabanye oza kwabo abafikayo kakhulukazi lapha e-studio bayakhombisa kakhulu ukuthi ke nomsebenzi wabo bayawuthanda futhi bayalidinga uxhaso lwenu. Zwelile Jab ngaphambi ukuthi sikhohlwe ngizothanda ukuthi ke nje sivele sibatshele kusasemanje abalaleli emakhaya ukuthi ke na wena utholakala kuphi inkundla zokuxhumana kanjalo nabo WhatsApp mhlawumbe bangathanda ukuthi ke bakuthinte ku WhatsApp bafisa ukusebenza nawe kanjalo nabalandeli abangathanda ukuthi bakulandele bathole umsebenzi wakho utholakala kanjani? Ngithole kakhulukazi ngisengakayivuli kakhulu inkundla zokuxhumana and then kwamanje bengisasebenzisa WhatsApp ungabashiyela inamba yami u61 5356819 zothuke kodwa ngizoyishiya zombili enenye ithi ku63 5793366 and then uFacebook @Zwelile Jab RSA Music bazothola la page lami and then sebengaqala bangifollowe ku TikTok nakhona @Zwelile Jab RSA 2480 nakhona ngiyatholakala engingakusho ukuthi ke einkundleni zokuxhumana lezi like ama streams lawa o music oqoshwa ku ngisangakaveli lapho and then yiyo into ebengizama ukisho ukuthi kwamele ukuthi isiqale manje sisebenze sokwazi ukuthi ba release because ngiyangisho ukuthi bangayithola kuphi ingoma because ayikho online yabo so sesizoqala ke sizobazisa ukuthi okay sobatshela kakhulu mhlawumbe ku status ukuthi okay
iyakuphi noma iyaku DistroKid iyaku YouTube ukuthi ingoma siyatholakala si-available and then lokho-ke sisazokulungisa kakhulu ukuthi ingoma ingatholakala kanjani. Okwamanje uma bafuna mina uqobo bangangithola ku-WhatsApp, ku-Facebook kakhulu naku-TikTok. Ngathi ngibaphindele inamba 061 53 56 819 then enye 063 579 3666 bazongithola lapho. Ngiyayicela kakhulu isupport bafowethu njengoba basho ukuthula sizwe muhle umsebenzi yavutha yimi no Russell Katongo city we are Black Crowns we are ECT slogan said we are here for vibe and visual. So sisho njalo slogan so Black Crowns city we are here for vibe and visual and then sikhona ukubukisa nokubukwa ya kakhulu. So siyayicela support kunina bafowethu asilutho ngaphandle kwenu. So sibonga ithuba eKQS record for interview ke nje isikhathi sakho futhi siyabonga. Hayi kubonga thina kakhulu mfowethu. Ngiyazi ukuthi kena kuningi esingaxoxa ngako kodwa ngenxa yesikhathi sizoloku nje sikhatha ukuze sikwazi ukungena kwamanye ama topic abalekile singawakhava azokwazi ukuthi kena akuveze ngokuphelele ukuze umuntu mekebukela le podcast le abe nomniningwane ogcwele ngozweli the jab. Yayibona lento leyo sizame nje ukupick up lapha nalapha. Ikakhulukazi ngingathanda ukuthi ke manje ngi-highlight from what you was explaining ikakhulukazi ukuthi ke mabakunake lokho ukushilo ukuthi ke ingoma zakho okwamanje ayikakatholakali kuma streaming platforms. And ukwangivezela ukuthi ke usadinga usizo ngendaba zama registrations uSambro Risa njalo kona ukujaha ukuthi ke umculo wakho ube available kuma fans all over without ukuthi ube registered. Lokho kubeka i content yakho in danger because it is not a copyrighted. Basangakhona nokuthi ke nabayebe yayibona lento leyo. So ukuba registered kubalekile ngaso sonke isikhathi uzokwazi ukuthi ke igama lakho lilodwa libaleke kakhulu basangaleba kuba ukuthi ke awuregistanga usengezwe khona umunye uzweli the jab somewhere else and umuntu uyabheka ube ngozweli the jab wena after wena and uthola ukuthi yena uregistile ngoba ungaregistanga then sekwenza ukuthi ke na wena sekuwena osowebe igama lakhe. So igama nje lilodwa asikaqala kwakwenza music usaqale nje ngegama yabo mase siza ku music sesiza kwinto more deeper yebo lento leyo. So if awaka register example that means your name is not registered mase ukhipha ke sekuwesi ke lapho ukuthi ke na wena soze uyakhipha nokukhipha kodwa ke awuregistanga that means your music go down the drain. Uma ngaba khona umuntu onolwazi ngecopyright asengawuthatha umusic wakhe ucopyright wonke ukhokhela ama royalties ukhokhele yena wena usale kanjalo. So kubalekile kakhulu ke ingane zakwethu ukuthi kena yama artist upcoming artist mawa register. Okay, okunye okubalekile ngithanda ukuthi kena masikuthinte singakavali i-passion yakho ukuthi kena usuka up no music from emincaneni bakho wena wathola kanjani ukuthi kena wena you are talented and uyawuthanda umusic kwakuyinini njalo. Mina ngakusho ukuthi umusic yindlela mina umusic ngiqale ukulandela kakhulu from 2020 after COVID bengilalela kakhulu lama piano lama artist Lady Do, Bismadlisa, Zuma, DJ Maphorisa, Kabza and then ngithanda into abayenzayo. Ngase ngibona mina kuhamba isikhathi no man lento ngeke izingihlula ke ngiyenza and then ngithemba ngiyenza ngayibona ukuthi iyenzeka and then ngalo ngiqhubeka sa release enye ingoma yethu nomunye umbhuti wami lo angangibiza uDJ Legend sa release na i-first song yethu ayitha ama camera ngishuthe and then ngabe sefuthi ngiba ne meet up ngahlangana nobhuti uRussell Katongo le senginaye sengisebenza naye manje and then saphusha ke njengoba sesifike sesilana and then lento lo ngayiqala from 2020
ngayiqala ngoba ngisho ukuthi ngiqale ngilalela kakhulu amapiano and then ngabona ukuthi no lento la ngeke izinhlule yabo and then nami ngaqala ngalo ngikopela ngibhala kancane ngihlanganisa and then kwahlangana and then ngarecorda ingoma yethu yokuqala eyayithi ama-camera ngishuthe and then ke saqhubeka ke sino Russell Kadongo until manje njengoba and then futhi engithanda ukusho ukuthi ngisazoqhubeka ngahamba ama-event angizukwayeka uma ngaba ngibiza yabo njengoba siya nje kuSeptember ngisazofuna ukuvakashela igole eziningi for i-heritage and then nalokho ngisase kuyipromoter sisayipromoter thina as ama-Black Crowns siyayipromote ukuthi hayibo we bantu sikhona phela sicela i-support and then abantu mangabe sazi kulula ukuthi baye ku-support njengoba ngibade ngishiye kanti ukuthi kumele senze into ebukekayo and then uma ngabe mhlawumbe isikoleni thize sizoperforma and then kwamele senze into ene-vibe and then ene-visual njengoba sisho slogan sithi we're here for vibe and visual and then kumele sizobukwa and then siyabukisa futhi yabo like njengokuthi siqhama nama-hit songs and then senza i-dance ithize and then yeah konke kube ngomumo and then sizokwazi ukuthi lapho sithola ama-fans and then sengathola ama-bookings mhlawumbe somewhere and then kuthiwa hey ma-Black Crowns anisivakashele yabo for into enayenza and njengoba ngisho ukuthi njengoba sasibuye eDarkral ngathola ama-fans kakhulu lapha ngathi uma ngibuya la khona umjito wakhona la eFocrust wayengifonela njalo ethi hey Zweli siyithandile into ebeniyenza le madoda and ingane zisakhala ngani eFocrust mangani izivakashele futhi nge-heritage sengithi yena naye sizobe sikhona khulekani sizobe sikhona ukusho kona ukuthi ya lokho esakwenza sekukuncane sizonke ukuthi masifika la senze okukhulu and then ke hawo lapho ke sesithola i-support one way hayi yiloko nje ngingakusho ukuthi lento music ngayiqala from 2020 and then ngibamba ke njengoba sisho ukuthi ukubekezela kwaze kwabulala so nje sokusiqhubeka sizama and then kuyoze kufike lapho ukuthi mhlawumbe siyaphumelela njengoba nawo usho ukuthi abantu bayaganga yabo so sizoloku uzama hayi ngiyayithanda kakhulu i-foundation yenu the way niyenza ngakhona ngibonge nje kakhulu ngokuba open ngendlela nina i-system yenu isebenza ngakhona ngoba kuzowalekelela ama-artist amaningi because ama-artist amaningi awadonseleki emumva noma awami ndawonye just because they are not talented enough. It's because mhlambe maybe they lack a system ukuthi kena how to promote yourself. Abanye they think ukuthi kena it's enough ukuthi ngiyarecorda mhlambe ngiyarelease ngale ndlela engirelease ngayo everything has to happen automatically kanti lutho i-promotion into ekuthatha ikubeka ezingeni yayibona into leyo so ngoba nisho nithi kena nikhuthele kuyipromotheni ekuzivezeni ni perform nibonwe ngicabanga ukuthi kena leyo foundation le ibaleke kakhulu ama artists amaningi ayayidinga more especially upcoming artists so ngiyezwa ukuthi kena lapho ukusuka kwakho ukuthi kena 2020 ilapho la uqale khona kusho ukuthi kena ngisho ngithi kena i-COVID-19 ibe i-blessing in disguise for wena ukuthi kena kwathi mekuthiwa lockdown wena wathola ithuba lokuthi kena ulalele kahle udiscover ukuthi kena hey kunento ekuthiwa ipiano lapho sayisawa kakhulu kuthiwa John Villigate lapha ngikhumbula kahle impela leyo music yabo lezo ngoma lezo nje Lady Dubu hle Zuma nje laba yibona abangiphi motivation ukuthi yazi music kanti nami ngokuthi ke vele ekhaya udlalwa kakhulu ngabona lo yabo mayidlala ingoma lo ngiyicula noma sengingedwa ungasadlali lo ngiyayicula nje lo ngiyajwayeza baleka nayo impela uma ulayini then aze ngajoina music hayi kuyezwakala mfowethu bayagqugquzeleka kakhulu emakhaya abaningi kanje ngawe njengoba usho ukuthi ke nama podcast wethu bowalalela khona ezinye insizwe zike zafika lana okuwayibheka engicabanga ukuthi ugqugquzeleke kakhulu ngokuthi kena uyibone nawo zikhangisa ziveza ungathini mhlambe
kulama artist lawa angakaze mhlambe ukuthi kena athola leli thuba olitholi namhlanje ukuthi kena azithule athole interview kanjena mhlambe ungathini kubona ukuthi kubaleke kangakanani lokho? Kubalekile cause nawe une experience thina singenayo, unayo experience ukuthi mina ma artist ami mina ngisenganibeka la nganithatha la nginibeke la, and then for futhi njengoba ade sisho for ama registration ukuthi senganisiza ngikhona, and then ukuvakashela kuyintokozo cause usengathatha usifake nasenkundleni bazosibona, and then nje ey'ntweni eningi khona. So nathi kuyasilekelela lokho ukuthi lama fans thina sinawo liyakhi i-podcast sengathola amaningi dani lawo esinawo because sesibesibonile ukuthi okay sikhona sisenza music and then sikanjani yabo. So engingakusho ukuthi ma upcoming artist ami kakhulu lapha evaka strong because ngiyababona ngazathi bantu ibala kancane. Sivakasheni la eQS record eForecast sithole nje motivation ukuthola sizwe ukuthi uzosithatha sibeke kanjani, and then naye uzositshela ukuthi okay ma upcoming artist ami asenzeni kanje because wena unolwazi olunzulu than lo thina sinalo yabo. So ngiyacela kakhulu ma artist ami asivakasheni la eQS record sivakashele ukuthola sizwe, and then sizogain knowledge music. Hayi ngibonge kakhulu mfowethu, ngibonge nokusiphakamisa nje ukuthi ukusikhangisa. Sithemba ukuthi ke nalapha emakhaya nizosithinta. Uma ngabe ufuna ukubukha i-podcast kulula nje, siyatholakala ku Facebook, uyasesha lapha uthi KQ Record Studio, then ungakhona ukuthi ucomment to any of our post so that we can pick you up, or ungene ku-inbox, or ungakwazi ukuthi kena usishayele ku WhatsApp on 072 104 7556 noma 071 450 5692. Zombili lezo zinombolo zizokuthatha zikufake khona lapha ekhaya, ukwazi ukuthi kena uthole i-podcast yakho ngo-100 rand nje kuphela nje contribution nje ukuthi nje unikele nawe ekutheni nathi umnyango we-studio sethu uhlala uvulekile ukuze sikwazi ukunamukela nikwazi ukuzoyikhangisa, uthole u30 minute wakho, siphinde futhi sikungezele nje ngoba phela siyabuyisela emumva emphakathini nathi sakuthola ukusupporteka, umphakathi usikhulisile singaka wona lo mphakathi lona, so nathi sithi ke na hayi asibuyisele kuwo, futhi sizama ukubiyela lentsha esafufusa ngamakhono ukuthi ke na ayize ngapha eKQ's Records studio. Just nje ukudla nje kancane esikhathini nje ska bhuti uzwelele Jeb, ngizothanda ukunazisa ngeannual package esinayo la eKQ's Records, lapho ukhokha kanye u380 bese ukwazi ukuthi ke na urecord la ekhaya kuwo wonke ama project esiwenzayo la ekhaya, uyakwazi ukuthi ube yingcenye unyaka wonke. Into emnandi ngalokho, you don't need to go to ama studios ukhokha imali ezingapheli for izingoma, ngoba futhi ke ngoba nisa ngama upcoming artist inkinga enkulu ukuthi ke na umusic wenu awukakabuyisa imali, futhi ayikho isiqiniseko sokuthi ke na izoke ibuye, kodwa ke siqhubeka ngethemba lokuthi ke na sizophumelela ngelinye ilanga. So sifuna ukuthi ke na sinikeze indlela elula yokuthi ke na nje khokha nje 380 unyaka wonke ukwazi ukuthi ke na ube khona lana eKQ's Records, usebenze namanye ama artist akhona la, akhona ama artist ayawathenga ama packages, ayasebenza ngendlela eyisimanga. So nje kuya ngawo ukuthi ukhuthele kangakanani. If ukhuthele ngempela usenze isikhathi sokuthi ke na uvakashela i-studio nawe again, uzokwazi ukuthi ke na uma ningi ama project ukuthi kuphela unyaka unenqwaba wena yama project o-involved kuwona aphuma la eKQ's Record Studio. And into emnandi, uma ufika njenge upcoming artist akwakazi uregister indawo, sizokulekelela thina ukuthi uregister kuzo zonke indawo, ube registered, uqala umusic uyaphuma wena ama royalties wakho are safe, they go straight to your name. And another thing,
kuzo zonke izingoma noma ama project ozosebenza kuwona lapha eKQ's Record Studio azobhaliswa egameni lakho ama-shares wakho permanent. Noma ngathiwa isiphelile ipackage yakho sekuphelile unyaka usudecide ukuthi kena ufuna ukuqhubeka mhlambe ngendlela oqhubeka ngayo uyayiqhubekela, but ama royalties wakho as long izingoma zisase kuma streaming platforms zisa generator lawo ma revenues azoqhubeka khokhelwe kuwo via uSAMRO esobe sikulekelelile ukuthi ke no register again. And another thing ebaluleke kakhulu ukuthi ke na ama artist mawasithinte nizokwazi ukuthi nigene experience because sobe sisebenza ngokubambisana lana nama artist anama skills angalingani, anama talent angalingani, aqhamuka futhi endaweni ezahlukahlukene because we recruit all over South Africa. That means uzohlangana nabezinye izilimi namanye ama cultures, then you grow together because we want to make sure ukuthi kena kulesibaya lesisakhayo wonke umuntu ongaphakathi kuso uyakhula ngokubambisana, siyabambana, siyasupportana, siyaphambili. Ngibonge kakhulu ngokungipha lo mzuzwana Zweli ukuthi ngidlulise nje lesikhangiso lesi. Sesiqhubeka nje ngathanda ukuthi ke uwazise abalaleli ekhaya ukuthi wena ekhaya la usuka khona ithini support about umusic wakho, ingabe bayakusupporta, ingabe bayayibona impumelelo entweni oyenzayo, mhlambe basifaka isandla noma mhlambe maybe kusase khona lokuthi kena udlala ngesikhathi sakho, mhlambe ngabe ufocus something else abayipreferayo ukuthi kena mhlambe kumele ngabe wenza yona and stuff. Ngoba ama artists amaningi ayakuveza ukuthi kena ama challenges bakhona basupportwayo, bakhona bangasupporteki. Futhi ukuthi kena usupporteki ungathini ukudlulisa nje amazwi emndenini wakho kumalunga azokwazi ukuthi ayibone le podcast ukuthi kena iliphi ithuba olidingayo. Kanjalo noma ngathi uyasupportwa mhlambe ukhulumele in behalf of amanye ama artists angasupportwa lapha isuka khona emakhaya. Sisazoza kwi-community emakhaya nje emndenini because umndeni waqindezeleka khona kuba nzima kakhulu ke mase uye emphakathini because umphakathi awunayo indaba nawe kakhulu njengomndeni wakho. So uma ulahla umndeni wakho obvious emphakathini kuba nzima ukuthi ufike ube strong khona. So asike sizame nje lapha emakhaya ukuthi kena siveze khona ukuthi kena injani ilona i-support. Emakhaya engakusho ukuthi mina ekhaya la ngisuka khona support ikhona, hayi khona futhi ngiqhubela amanga ngisho noma ngiyakuphi bayethi yazi ngisawa perform endaweni kanje. Khona ke kuba ubaba kakhulu lokho engimotivate ukuthi hayi hamba wenza music. Sike sakhuluma futhi ngendaba yokwenza music video shoot and then washo wathi uzongifakela imali, so ngabonga ngincoza ngathi hayi kuhle lokho. And then engizokusho futhi ukuthi emakhaya uma ukuthi abamsupport lo mculo wabo basuke belindeleni kahle because wena uma ngabe wenza something obona ukuthi lento leyisengasiza ekhaya, and then umzali ubese ayitshela ukuthi ikuphi lokho yena akufunayo uma ngabe ngamsupport umntanakhe uma ngabe enza something. Because mina ngiyazi ukuthi uma ngabe ngizama ku-music and then kwenza kaphumeleleke ngisekulowo masentana engiwathola ngisengakwazi ukuthi ngene nesinto ekhaya yabo. So uma ngabe umuntu engasupport usuke ethi uzodlani and then uzoyithola kanjani imali yabo, because siyazi ukuthi abanye bethu bayasebenza baseyimalini. So noma athi usemalini kanjani kodwa i-support komunye umuntu iyadingeka because mhlambe usenga grow over and beyond than wena yabo. And then and then leyo nto leyo kwesikhathi idala inzondo yabo ukuthi yazi mina usibanibani ngangibukela phansi, and then mangabe sephumelele futhi seyikhanda inzondo ukuthi hawu kanjani yabo. And then leyo nto le yona into ezizama ukulwisana nayo ukuthi hayi buba afowethu asiphilisaneni asibambisaneni. And then uma ngabe i-support ithole ekhaya ku easy for emphakathini bakusupport because bazi nasekhaya una i-support yabo. So akuba kulula ukuthi nakhona emphakathini bakusupport because bayabona nasekhaya and then bayifaka i-support more. So engingakusho ukuthi emakhaya abazali siyacela noma athiwa niyabona ukuthi lento esiyenzayo hayi nithathe serious kodwa sicela kuba nike nithathe serious. Mhlawumbe ngililanga nani niyoyibona imizamo yenu njengengane zenu
khona ukuhle siyonenzela kona, and then siyacela kakhulu ukuthi emakhaya support ayivele phela, ayivele siyacela siyazi ukuthi singabantu asidalele into efanayo sonke. So uma ngabe mina ngiqhamuka ngenza something yabo, mhlawumbe mina ngidayisa lapho nginebhizinisi, and then you have to support ukuthi nami ngize ngibe ukuze nami ngizoba nemali, because hayi ukuthi sonke sibheke ukuthi sizophuma ngesikole sonke, cha. Bakhona abaphumayo ngesikole, bakhona futhi abaphuma ngendlela thize, abenze izinto, wenza mhlawumbe umuntu avule yakhe ibhizinisi and then wathola support, and then yabo kuba easy kanjalo. So abazali siyacela kakhulu emakhaya ukuthi siyayicela isupport yenu, asilutho ngaphandle kwenu, and then sicela nje support abafowethu, siyacela impela iloko nje ngakusho. Hayi, sibonga kakhulu. Sithemba ukuthi na semakhaya abazali bazothi uma behlangana nale podcast le mhlambe kube khona emqondweni yabo okuzoguquka uma bezwa omunye weingane zabo, because ngasho singabazali kubo bonke abantwana abaphuma kithi singumphakathi bangabantwana bethu bonke. So nabazali ababukile lana mabebuke wena ungangumntana wabo, ungumntwana wabo. So ngicabanga lesicelo leso sizokwenza into ethi kena abayibuke ine perspective yabantwana babo nabo, ukuthi kena Nkosi yami yazi uSibanibani bengimcindezele kakhulu, ngiyambona uyayithanda bomculo, angaze ngamnikeza ithuba mhlambe ukubona le podcast ekuzwa ubacelela ngalendlela obacelela ngayo, kuzokwenza ukuthi kena sike sithi ukuthamba isandla. Hayi, sibonga kakhulu mfowethu. Mhlambe lapho esenike na performa khona banikeza ithuba, kungathini ukubonga kwakho kubona nje lawo ma event organizers, nanokuthi ke mhlambe ngokuhamba kwesikhathi kuphe enikufisayo ukuthi kena bangakwenza ukuze ama-talent amancane akwazi ukuthi kena athole ithuba lokuvela? Ngingakusho ukuthi lama event esesisaperforma kuwo siyabonga kakhulu for ithuba labo ukuthi sipromote, and then ngiyafisa futhi ukuthi nangelilanga baphinde futhi besibize, and then ngiyathemba ukuthi ngelilanga sesiyonza kakhulu kwendlula lokho esesikwenzile. Siyabonga kakhulu nje, siyanconcoza, sicela nje ukuthi besupport, and then sizoqhubeka senze umsebenzi wethu sibajabulise, sizoyiletha ivibe noma kanjani, kodwa sicela isupport kubona kakhulu. Siyabonga, sisazoqhubeka sipromote makuvela nje ithuba ukuthi hayi mhlawumbe une-event endaweni ethile, ngaphandle ukuthi kumele ngize ngibizwe. Ngiyabo njengoba ngisho ukuthi eMabola sivelele ngapha sifike sakhuluma nomnikazi lo we-event waye-organize ukuthi nathi sikhona so ngapha eFirestrom, and then sine-talent kanje, so sisacela ukuyiveza. And then omunye umuntu-ke abantu abafanga kusilo umuntu onenhliziyo egubile, and then wathi okay bobhuti ngakwenza ngifuna ukwenza noma kanjani isikhathi senu, then ngenze nikuthandayo, and then siyabonga kakhulu naloko, kuyinto enhle ukukhombisa ukusupport. So ngakusho ukuthi laba esesike saperforma khona siyabonga kakhulu for isupport yenu, sengathi ngingaqhubeka. Hayi, kuhle kakhulu, siyabonga kakhulu, and futhi sithemba ukuthi namanye ama-event organizers mhlawumbe abengayithathi serious indaba yokunikeza ama-artist asafufusa ithuba uma becela ithuba, Nkosi yami, mabake bashintshe nabo indlela abenza ngayo, babanikeze ithuba, ngoba ama-artist asamancane aqindezeleke kakhulu ngalenkulumo leyo ukuthi ke bathi mebefuna ithuba kuthiwe kufuneka ama-artist aseyaziwayo, kufuneka ama-numbers, zonke lezo zinto lezo, and bayazi ukuthi lawo ma-numbers aqhamuka ekutheni kumele lama-artist asakhula athole support ukuze azokwazi ukuthi agrowe lawo ma-numbers, ukuze ukuthi kena indaweni abasuka kuzo igama lakhona liphakame. Uyayibona lento leyo, so siyacela ukuthi kena babanikeze ithuba. Mhlambe nje ngo-2 minutes nje awuke uphawule ngendlela ozizwa ngayo, indlela uhulumeni angayisupport ngakhona, indlela eyaphambili
yama artist asafufusa mhlambe ikhalazo zakho mengathiwa nje ubukele mhlambe uminister oqhumene nale kuxhaswa kwama talente asafufusa ukuthi kena yini ongafisa ukuthi kena ayizwe ngingafisa ukuthi ayizwe ukuthi yes yazi ama-artist asemaningi so and then ake ngikusho lo ukuthi yabona ey'ndaweni ey'nkulu njengako-Durban, Johannesburg and then ama-artist amakhulu asenalo mkhubo ukuthi and then ngithi mina njengoba sihleli kanje and then siyazana and then bese uqhamuka ukuthi uyawuthanda umusic angithi obvious mina vele uma ngabe ngiyenza umusic vele ngizokufaka ngithi angithi nawe uyakwazi lokho and then lokho ubulala ama-artist amancane cause and then uma ngabe wena mina ngiyi-celebrate ngifaka wena awurejistanga awaziwa ndawo kukho la kokuveza khona ukuthi uqalephi yabo uqalephi wayaphi and then usuzuma so leyo nto leyi thina yasilimaza ama-artist amancane cause thina siyazama and then khona abantu abaqhamuka sebephakama nje singazi ukuthi baphakama kanjani so siyacela kakhulu uhulumeni akayibheke ngelinyiso leyo nto leyo ukuthi yasilimaza lento lena zama-artist amancane cause thina siyazama ngawonke amandla ethu ukuthi nathi sifike kulelo zinga kodwa asikhoni ukuthi manje sesiyavaleleka ngenxa yabantu laba asebephumelele nabantu laba basicindezela kakhulu angifuni ukungasho basicindezela so ngiyacela uhulumeni ukuba ayibhekisise kahle lento njengoba ngisho ukuthi abantu bacabangelana ngizosho njalo cause njengoba ngichaza ukuthi mangabe mina ngizofika ngingumculi and then nawe uzofika uzofuna ukucula obvious because phela ngiyakwazi angeke ngikulahle and then leyo nto limaza omunye umuntu osafisa ukuqala lento usayiqala osafisa ukuphakama so siyacela kakhulu ukuthi ayibithi kuphela kancane and then kuke kunakwe nama-artist amancane bayiveze nabo amathalente abo and then sekuzoqhubeka kusetshenzwa. Okay awu ngiyayizwa i-vision yakho yona ithe ukuhluka kunaloko ebengilindele but into ebalekile lo ivezayo ikakhulukazi nje just to make it short ngendlela engikuzwa ngayo ukuthi kena ngisho ngithi kena ikakhulukazi ama radio stations wona kakhulukazi anikeza kumele anikeza amathuba futhi ukuthi kena ingoma ezidlalwe khona nama event organizers amakhulu imicimbini emikhulu ikakhulukazi umcimbi mozokwenzeka endaweni yangakini kubhlungu ukuthi kena ama-artist akuleyo ndawo anganikezwe ithuba lokuthi kena avele nawo sekuthathwa ama-artist aqhamuka ngaphandle asedumile aseyimele kakhulu kodwa kukhona abanye abanetalent abakhona la endaweni so ngiyacabanga ukuthi kena in the perspective of yabo masipala uma benza imicimbi eindaweni zangakubo mabathathe serious ukuthi kena baqale babheke ukuthi kena imapha ama-talent asafufuza akhona la endaweni abangawanikeza ithuba lokuthi kena aperforme kuleyo mcimbi leyo bese ke khathi ke kungena laba abakhulu ke laba ababizayo bangavili nje lahlwe nje laba bakhonjiswa ukuthi kena ababalekile njalo bese kuthi kena mhlambe maybe kulento lena mhlambe yama radio stations and stuff ukuthi kena okay umculo wama-artist amancane awunikezwe ithuba nawo ungene siyazi ukuthi bahlezi bakhala ngequality left and right ukuthi quality yama-artist amancane kanjani kodwa ke izinga esilibonayo lama-artist asasemancane umusic wawo ungena umthamo wawo mncane kakhulu ngicabanga ukuthi kena i-South Africa yonke kusho ukuthi kena ayina equality yamacula abancane like ngiyakudoubt lokho ukuthi ku-effect it's just isivikelo nje because sibona kurola nje over and over umusic wama-artist lawa vele adumile over and over kodwa ke la imikundla ezokuxhumana siyawabona ama-artist amancane eyikhangisa siyawubona umculo omnandi amathalente nequality emnandi kodwa bona bathi kena equality kena ayivumi and stuff lento leyo cha siyayibona ukuthi kena ayilona iqiniso and njengoba soyibekile ukuthi kena manikezwe ithuba bangabheki laba ngoba naku badumile banama numbers and stuff so ngiyabonga ukuthi kena uliveze lelo phuzu lelo sesivala nje mfowethu ngoba ngiyazi ukuthi kena ngesisiqede zonke izindaba
ngathanda ukuthi kena utshele kabanzi mhlambe ababukeli emakhaya ukuthi kena igama lakho Zweli the Jab kanjalo ne Black Crown i-crew yenu kwafika kanjani ukuthi kena nibe nalawo magama lawo nikhethe lawo magama lawo uthini umlando wawo? And then uZweli uqhamuka egameni lami uZolithini, full name yami uZolithini, and then uJeb uqhamuka kwi-English. Usho ngesizulu usho umuntu ohlakaniphile ophoqelekile ukwenza into. Ngizoyibeka kanjalo, and then abe sengihlanganisa ngase ngibiza as uZweli the Jab because uZweli igama lami and then the Jab usho into engiyenzayo. Then ngiyathanda ukwenza into nje kube into right sharp. Ngiyaphoqelela ukwenza into noma ngithi ngenza lokhu ngiyakwenza. Yes, noma khona ama challenges esibhekana nawo, but I will fight ukuthi leke ngifuna ukwenza ngaso sikhathi leso ngiyakwenza. Then uJeb uqhamuka kanjalo. Then ama Black Crowns bekubambisana lami no Russell Katongo ukuthi uma ngabe sesiregister and then angithi njengoba senza sobabili ngeke sikwazi ukuthi umunye afika register ngelinye igama and then nomunye register ngelinye igama. Lokho sikwenzele ukuthini sihlangene sibambisene kuyo yonke lento yemusic sikhona. We are Black Crowns besibeke kanjalo noma ngazi ukuthi ke izohamba isifikise kodwa nje thina besicabanga ukuthi sibize zama Black Crowns because yonke into esenza sisobabili nje qhamuka kanjalo. Hayi kezwakala ngiyabona nokuthi ngathi bowufisa ukufika naye namhlanje la. Bengifisa ukufika naye waseshawa yilo kwamasente njengoba sikhuluma ukuthi kunzima ngendlela eyisimanga, kodwa kwabe sesala kwasithi hayi bofike ngimpromote naye as lo member ye Black Crown. Hayi kanjalo. Ngiyabonga kakhulu mfowethu, mhlambe ukuveza nje ukutshela abantu nje kafushane ngaye ukuthi noma engafikanga yena wayikhangisa yena, mhlambe nje yini ongabatshela abantu ngaye in a personal level na kanjalo na ku music ukuthi kena nje ungumuntu onjani? Yena ngasho ukuthi naye umuntu omotivated ku music. Hayi uyawuthanda music kakhulu. Ngize ngimthole ngilanga mangabe mhlambe la esikoleni ngimthole ehleli phansi ebeka ifoni la endlebeni ebhala ibeat. Ngibona ukuthi serious ngalento, serious kakhulu. So ni naye uma uya naye noma ngingazi mina ukuthi mhlambe kuzoba ne-event la for Christ. Then uyaya nje ethi izweli ngiyazi ne-event engizwile lapha for Christ. Kanjani sivele? Bese ngithi mina hayi singavela bese isikhathi ishawa imali ukuthi phela imali azikho mhlawumbe sekuyimphathi nenyanga then bese sigeja kanjalo. Kodwa uma ngabe yena esayizwile uyangazisa masinathi endoda awuphakami khona ithuba elivilayo la nami vele ngibe motivated ukuthi siyakhona bese uyayiveza njengoba kade ngisho ukuyiveza kubalekile not ukuthi kumele ngize ngikhiphe ingoma idlale lapha ku TikTok benze ngama video bese hayi uyipromoter nje emphakathini ukuthi bangazi nakho kuyinto enhle kakhulu. Hayi ngiyakuzwa mfowethu, uchaze kwacaca. Ngenxa yesikhathi abasafuna ukuyiqhubeka le conversation bazoqhubeka kuma comments kanjalo njalo uyishiyele nenombolo zakhe ukuthi ke utholakala kanjani uma ungafisa ukuxhumana naye. Okwamanje somnikeza ithuba nje lokuthi asivalele ngoba cha isikhathi sesidliwe yinje impela. Usithembisile ukuthi kena kukhona asiphathele kona azosivalela ngako. Ngizocela ukuthi simnikeze nje ithuba mhlawumbe ungathi ngale ngoma le oyidlalile eqaleni nale ezodlala manje uthini umyalezo walezi ngoma? Yini into enilindele ukuthi kena umuntu oyilalelayo makathinteke ngayo mhlambe nje ngomzuzu ombili nje? Ngingakusho ukuthi ngefire verify ishisa ikhotha, hayi vele silethe vibe vele ngayo nje. Ngingasho ukuthi umlayezo wakhona sithi nje asijabula sibe happy ngefire, then ngale kwenzakalani siyasho ukuthi hayi khona uzophuma lana emanzi into because suke sesifikile vele sesifikile. So sisho kona ukuthi hayi uyophuma umanzi lapha yana uyophuma umanzi mase kufike nje ama Black Crowns. Yilowo nje ngakusho ngengoma zethu ezimbili ukuthi we are here for vibe and then for visual and also for visual ngekwenzakalani ukuthi hayi
uyophuma umanzi lapho masesikhona umanzi ngefire siyasenza njani ngathi siyakumotivate ukuthi ya sikhona la kulento music noma athi u-stress yothi mangidlala i-fire MP3 lapha uzweli no Russell Katonga hayi uthinteke okay asike sivele singene phezulu kwayo nayi ikwenzakalani by Black Crown ngiyacela ukuthi nibanikeze ithuba. Hello, bathini la, ashu, asamba. Bathini la, yebathu Mandela, 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 yebathu Mandela, 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 Mandela. Ashu, asamba, 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 asamba. Khona siphumala nemanzi into, 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 khona sijuluka bemanzi 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 into, ngokukata ngusefiki, sebathi iduku. Sosula khona zephumala nekudanga amajolo ngobude drop uzelo sefikile yebathi khipha le mali bathi khipha le mali 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 ashu yebathini la asamba ayikhona ngenxa yesikhathi hayi mfowethu angifuni ukungasho mfowethu hayi italent ninalo muhle lo msebenzi esiwuzwayo la ngiyathemba ukuthi nasemakhaya bazojabula kakhulu futhi angeke nize niphele nje emqondweni yabo bazokwazi kusukela manje going forward ukuthi kena kunozwelile jab and sithemba ukuthi kena nani angeke nize niyibuyisele emuva ukuthi bese niyahlala. Keep up with the momentum njengalokhu seniqalile ngayo le interview ke lena makuphushe kakhulu ngithemba ukuthi ke mfowethu ukufika kwakho namhlanje angeke kuze kube yize kuzokumotivate just nje ukuba khona lapha kanjalo and going forward as uzobe ukhombisa nama fans wakho more especially lokushare le podcast here and there kuzokwazi ukuthi kena kwazise abantu kabanzi ukuthi kena wena ungubani futhi kuba motivate ukuthi kena balandele umusic wenu mfowethu sesiyayigoqa manje ngizocela nje ukuthi kena uveze amazwi akho nje okugcina ungathanda nje ukusho nje ngaphambi ukuthi sesivale mhlambe kuma upcoming artist kanjalo nabantu mele baseke ama talent asafufuza emiphakathini kanjalo nama event organizers. Ngingakusho ukuthi
bathini la ikakhulukazi ama-event organizers siyacela bafowethu, ngisaphinda ngisasho, ngiyacela ukuba nisibize nathi siveze ithalente lethu. Ngiyacela kakhulu ne-support, siyacela ebantwini abangaziyo kakhulu asebengazi vele. So nithi bafowethu asiqhubekeni ngisapothe, isiphothi sobabili nomasela since kule industry sizoqhubeka sikulethele umculo omnandi. And siyacela kakhulu nama-bookings, ama-event organizers, umasipala, siyacela ukuba sibheke kakhulu, siyacela kuma-upcoming artist ukuthi nawo angahlali phela, noma ezwa kuthiwa kunento ekhona umcimbani okhona then kuzobe kuphefonywa, sukuma uyithatha ushone khona, ucela ithuba, angeke bakuncishe then iy'dinga ukuthi ikanjani nje. Hayi, sibonga kakhulu mfowethu, kube intokozo kakhulu kuba nawe, kukhulu kakhulu esikwazile ukuthi sikuxoxe nawe, silekelele futhi nokuthi kena nasemakhaya ama upcoming artist akwazi ukuthi kena ezwe okuningi kuvela emlonyeni wakho, ngoba kwesinye isikhathi enye into idinga ukuthi kena ize iqhamuke emntwini oseyikathuleni zakho. Most of the time thina sikhona ku music, but ke sikakhulu ngapha kuyilona kwi management ukuthi simanage nje ama artists, silekelela ama artists ukuthi kena ahlale endleleni, sifana nothisha. So leyo nto leyo yenza ukuthi kena izaluleko zethu isikhathi esiningi kwabanye zingangeni ziqonde ngenxa ukuthi bathi kena awu nasesikoleni othishela abahlezi bekhuluma into efana nalena, isikole sibalekile ini abakayibayizwa lento lena kontanga wabo, umuntu owenza lento lena abayenzayo osezingeni labo. So ngiyacabanga ukuthi kakhulu kufika kwakho kakhulu awuyifikelanga wena kuphela, kodwa kuzonceda namaningi ama upcoming artist ukuthi kena kube khona okungenayo kuhlale ngaphakathi kuwo, noma bekuzwile ngathi kodwa ngenxa yokuthi ke kufanele ukuthi bakuzwa ngabothisha bekungena ngapha kuphume ngapha, akuhlali kodwa ke ngoba sebekuzwa ngawe kuzohamba kahle. Ngibonge kakhulu emakhaya, sesiyigoqa lona bekuthula Sizwe kaNkabinde from KQ Record Studio. Ngiyacela ukuthi ke niqhubeke nokusilandela kumakhasi ku Facebook KQ Record Studio, TikTok KQ Record Studio, ningakhohlwa ukulike bese niya subscribe na ku YouTube channel yethu lapha na ku YouTube. Siyacela nje ukuthi ningene niseshe nithi KQ Record Studio, ni subscribe, nibukele ama interviews nama content akhona lapha yana, ni comment, niveze uvo lwenu, ni like, ni share futhi ukuze nabanye bakwazi ukuthi ke nabawuthole umsebenzi ba motivateke. Siyabonga kakhulu, size sihlangane futhi ngosuku oluzayo. Danko.